ole clear tu te chibele ve kule tu tuma chuan hei World Cup boruak halian chho tual mai pressure na tiala quarter final an khel chho mup ania thena chuan kan tran zong te han chak tluang ang reng khop mai chu ti rualin a thena kan tran zong te an van duai chhota te po nia khanga wang te po khan mit tuitla te poila re theilawani chuanin chu tiang ani nuk lai chuan hei news rap thlak tak mai thil thleng rap thlak tak mai World Cup ina aken tel hriat tur om le tlat maya midfielder pakhat World Cup tel players zingami kha tha an vau zui ania Colombia midfielder Zaminton Campes kha an khel zo nu lok khanin tha an vau zui ngalani an fans ta hian rorum thei khop maya he chang hi ni lawa player lar ber tia soi thei Lionel Messi po khan lo tong reng to nei chungte po chu kan soi chhawanga chuanin hemi Colombia midfielder ina an fans te atanga vauna rap thlak takan ton chung chang hi han en zui ta ila ama chang po ni lawa achung kwa thleng khanin Colombia fans te khan than vawani Colombia Football Federation chuan an midfielder Zaminton Campes le achung te tha tuma votu an fans te Colombia fans te an dem thu anau chhuwa pui tin da independent hin ron ta langa hei achan ber kan en chawanga sani somni paruk kumin FIFA World Cup round of 16 akhan Colombia le Switzerland anin khela khami extra time akhan Campes sian in goal thun theina hun thalu tuk kha a hla ani mi sani khami wang khan Switzerland kha an chak zo ka an tling chhauta kha ni ya hemi wang hian Colombia fans te hian thin rim khop maya Zaminton Campes hi tha kan that don che ni ti khan a chung te nen khan tha chimi da hanan vo zuya rap tha khop mai hati ang hi World Cup a hian lo thleng nual to mai ni chuanin khami anin khel anan khel zonu khan match zonu khan Instagram account fans tam tak khan in an vo zui nga la Campes sian a himna ngai to zuin an rama thlok ho tur khami players te Colombia players te chuan na thlona po khana chuang zui lawin abir zui ta an en ron tia khongai thla khop mai hemi chungchanga hian Colombia Football Federation chuan in thu nei tu te Attorney General Office hena he thil ti tu te hi chui chuaka hremna penga turin an ngen to bokani tin ron ta lang boka arap thla khop mai hetianga pet goal lawa wanga mo chance thatak la awanga tha han tum zui na ang chi hi ram tamzo ka hi chuan an ching lawani amaro chu Colombia kan ti te khani china kan soi Messi te po khana lo tong reng kha ri khang te po kan soi chawanga tiang ang enge moram bik moram buar chuar kan ti do ngi ram drop kan ti hawa hian tambi ka ri chuanin Campes hianin hemi bi pui vauna mu nu hian Instagram aron tong chhuwa ka hne chiana le ain huat na tharum thona le in ti hlau thona te thi sen chuat chang na te khatiang kha om lo sila in za ton ram ang uti in an fans te kharon ngen let zo ka ni chon hetiang ang thil rap thak hi Colombia hian lo thleng reng to sang chwa sum ko palikum khana nia Colombia defender lar tak Andres Escobar sang chwa sum ko palia khana lo ka phlum to ani hemi thil thlen dan chung chang hi an le ta ila kum sang chwa sum ko pali FIFA World Cup Colombia le US anin khel khat Escobar hian an lama ti pal thilin ti gola hemi po hian Colombia chu World Cup an tlak pha ani ti in encyclopedia hian ron da hemia an tlak nu loka hian an rama an kira khami an kir nu July nin hi sang chwa sum ko pali khan medalin khopui night club pakhat tuala mi poi khoi ching te nen anin hiala silaya voi ruk lai ka ni in anu loka Escobar hi aboral zuiani hetia Kahhlum ani lai hian akap tu hian in ring takin goal ti in aw el zui bokani tin na ron tar langa the New York Times na ron tar lan ania Colombia lampang tan chuarin World Cup mani ram ta na fe chuak ni po kha chak om lo hle don ti kha chiang reng to maya sani som thuma phei hi chuan an la qualify ta ni phei chuan chak om don lo khop mai ti kha lang reng ani chuna ka phlum tu hi ahun lai khanan manzui nga la Humberto Munoz Castro ania ani kum somli pathum zela tang tur khan hrimna pe ka nia amara chukum som pakhat atan nu lokin chhuwa zalen ani le dai ani ti in Times of India ron ta langamak thai khop mai thil thleng lungchia thlak tak hi football khovel hriat reng tura narco football hun lai thil thleng rap thlak beranga yani Zaminton Campes an vau nu hian an ram mi puite hriata aron lar zuale hle ni han ron tia chuanin hemi an defender thatak mai Andres Escobar an Kahhlum nu hian a chanchin lar pui ber thi maluka athuzia karon viral na sakhop boya life does not end here nun na hi heta hian top lo ti chungchang
hi aron viral na sakhop mai a hun la ya thil thlen dan te hre chiang in tam ka ringa khang kha chon lo soi chiang ta ola in ria chian vek po ka ringa heti ang chi ai hi hei sang chu ko som ko palia thleng kha ni atuna sani som hi paru FIFA World Cup a Colombia player pakhat tikhan than vo zui ni an midfielder ani ya zia lo thei khop mai heti hi chu World Cup a hian ronin lan photo lo se ti hi ram tam jok poina an du dan po ni ka ringa ka that don che ni hi pet goal lo hawro pui si atia hanin vo dur ang chi te Instagram ate tong kam deng khong pui lo om pui te dong na sa hle ti kha chiang khop mai Instagram account po kha lo va en taula heting ang hi chu thleng photo lo sela ti hi ram tam takin an au pui ani boka amaro chu hemi chungchanga hian ngai dan sang hi om nuk mai ne in mu dan kha lo soi vele shim te u chuanin china kan soi to ang khan player thaber nia tam takin an soi thenin go ta ni tian soi hial khan Messi Lionel Messi po kha tha khan lo vo reng to maya sani somni pathum mars thla kharin Messi ane pui Antonella Rocazo te chung ko dor supermarket chu mi pani in motor a tlan pel pa invoice som pali lai si lai an met pu ka ni hetai hian Messi kan lo ngak reng che ania mayor hian aveng zo lawang che ti in mingziak lo in voda le kha nu chi ari ti naron ta lang boka hemi po hi apui mup khop maya Messi kan lo ngak che nia ing mai na dang don lo che kan that don che ni ti khanan aw el khuma an vo zui kha ni ya hei hianin Messi fans te ram sang ami te ti lau thong khop mai a hun lai po khat kan lo hriat nual pori noma voini thleng mai hian security an nei that zia te Cristiano Ronaldo po ni Messi po ni security thatak nuai hian khoya po kal don sela an om zel to ani chu angai khop mai hemi tuma po hian an that teu ther khop maya hei ba ka hian kumin World Cup puala hanin puat cha na khanin Argentina le Israel te friendly match khel tur ti khan hisab khan neya anan ruam man khan ya amaro chu khami chungchanga khan Messi hian in vona dong nem ema wang khan Messi an thul khan ya he poi tablet magazine na ron talan an ya poi ang reng khop maya pressure sanga tura phe chon soi to khan quarter final an khel mek ania engangi nge akal chho zel don semi final a po hin buina lian tak hi om lawang ti soi thei mi lawani chuanin covid le lai kum sang ni somni borvel khan ni mai thaya kha hun lai khan Messi thian thatak ama nei tu Argentina DJ pakhat kha fans thin rim khanin tha hiala hanalo vo to khani hei tu na kan mula hi ni ya rap thak thei mup khop mai chuan kumin World Cup po hian ani Argentina players te hi an din huna lo der thong khop mai hemiron po sai kan en zuyenga World Cup tran ma deu khan Alabama an warm up match khel tur chungchanga Argentina squad zong passport details le chanchin poimo chu official lam che swal wangin mi mu thein alo leak out ta he thil hian Messi ate ven himna security lama hlo thona lian tak a thlen pha ani anaron ti boka hengte poi thil serious tak mai ani ya ti khan amani tha tuma hel rengang che po hian om rengani ti khan an passport details zong te han chanchin poimo zong kha leak out kha ni ya amar chu wa nei thak takin hemi ina angong lian thamle to khan soi tur kha aw ma khan an hret chu ka an ching fel le man hlawani chon tu na kan soi Colombia player an Kahhlum tak te Kahhlum tuma an vo mek te khateng chungchanga khan in mudan lo soi ta ula tanana World Cup te ni ya khateng ang chan shlutuk te an hlawa an chak lo pha kha kai chu ka dem lawani fans te ka dem lawani in lo tim mo khang te ka lo soi le zelta ula chuanin tuna Argentina le Switzerland in tum tura hian tunga chakin rin in rin zoka kha comment ma hanin lo soilang vele don nia